María Purísima, sin pecado concebida. Traikuna ñañaykuna kunanqa kasianchis riki 16 de noviembre del 2025 hinallataq 33º del tiempo ordinario nisqapiña hinakaqtinqa ñañaykuna turaykuna ñan chaypiña chaykamuyku programaykichis Catequistakuna rimayni. Ahnakaqtinqa turay ñañaykunanqa Diosninchikpa qayllanman churaykusunchis chaypaqya mink'aykusunchis yaya Bernardino sumaqta mañaychuwasunchis. Hinakaqtinqa waykuna panaykuna ki programa Catequistakuna rimayni ñawpaqman pursananpaq iñiqmasiykuna Diosninchikmanta mañarkusun shirayku llapachallanchis nisunchis Qollana Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sotempe hinataq kachun Jesús. Ancha munakos Dios ni hanaq pacha kay pacha kamariq kunan unchok anchaykamuy kuyayniykuta Espíritu Santo kiwan iñiykupi ñawpaqman purranaykupaq ñawpaqman tashkirunaykupaq chirayku mañakamusaqku ima mañakuyta chaqay p'unchawkuna yachirqankim. Yayku hanaq pachapi kaq sutiki paychasa kachun qapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasa kachun imaynan hanaq pachapipis hinallataq kay pachapipas Sapa p'unchay tantaykuta kunan quwayku huchaykuta ripan pachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuman huchaykunata pampachayku hina amataq kachirwaykuchu watiqayman warmanaykupaq llalliraq tukuymana ninkunamanta qaspichiwayku hinataq kachun. Muchaykusayki María Dios pagraciawan t'asqankanki apunchis Dios qan warmikunamanta quyananmi kenku wisaykimanta paqarimo Jesús warki quyanantaqmi. Santa María Dios pa mama nuqayku huchasapakunapaq mañapuwayku kuna wayniyku pachapipas hinataq kachun. Gloria yapaq churipaq Espíritu Santopish kachun. Imina ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchukañuq pachikamapas hinataq kachun. Qullanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sotempe hinataq kachun. Ancha munasqa ñañaykuna turaykuna allin hamukuykachun kay programanchis Catequistakuna rimayni. Muy buenos días llapallaykichiswan iñiq masiykuna hinakaqtinqa ñakunanqa riki napaykuyninchispis kanqa llapaykichispak hermanos y hermanas en Cristo Jesús hinakaqtinqa turay ñañay ari kunan p'unchawqa riki ña riki kay noviembre killapiña riki kayursianchis kuskan killapi nisqaña imata ña ruwarsiankichis turaykuna ñañaykuna ñan watapis tukurakapsiaña ilsianchis ujupiqa ña ya tukiyakapsiaña watanchis q'ichaqa chayta nispa turay ñañay nisunchis ya riki kunanqa napaykuykunawan risunchis ari lluqsimushanchismi riki kay radiokunaq chawpinta maymunayta wach'irimusianchis manaraq naparuqshaspa Padre Bernardino allin hamukuykachun kay programanchis Catequistakuna rimayni hinallataq turay Valentín allin hamukuykachu. Muy buenos días turaykuna ñañaykuna hinakaqtinqa Padre Bernardino napayruqsunraqchá. Allin hamukuy allin p'unchaw waykuna panaykuna kachun kimunay p'unchawpi waq kutimantawan ña nuqaykuqa chaykamuyku ki programa Catequistakuna rimayni iñiq masiykuna como de costumbre chiriwan wayrawan paris chaykushapune urquntaraq q'asantaraq muyuriyamayku imaynallan tarikapayankichis kimunay p'unchawpi napaykuyniku huch'uy wawakunapaq waynakunapaq hinallataq llipin abuelunchaykunapaq pues llapa chalakichishpaq huch'uypaq hatunpaq kuraqpaq napaykuyniku kimunay p'unchawpi allin p'unchaw kachun llapa llakichiswan iñiq masiykuna todos los radio oyentes. Adelante waykay Valentín. Padre, buenos días. Hermana Rosita, buenos días. Llapa llakichiswan uyaremos haqpanaykuna kachun buenos días taytanchispaq sutinpi hinakaqtinqa kunan p'unchi domingo p'unchi hakutsia Santa Misama kusisqa porque kunan waykuna panaykuna wataps tukurapshani nahanemusqan hinapas chayqa waykuna panaykuna apurarikusun imakunawanpas imakunan ruwananchis kashan chayqa phawaylla ruwasunchis pero Dios taytanchiswan kushka hinakaqtinqa panay qallarisonchis yarki. Qallarisonchis turay ari ñawpaqtaqa riki napaykunchis Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hinallataq Monseñor Lizardo Estrada Herrera hinallataq llapallan yayanchiskunata kay arquidiócesis del Cusco nisqapi hinallataq riki kay Perú suyu llaqtanchispipas napaykullanchistaq riki paykunapaqpas sumaq hatun napaykuy kachun kunanqa kanchis domingo día del Señor Diosninchikpa p'unchaw niyan chayqa paykunapis riki maymunayta ñacha
sapanka parroquiakunapi riki templokunapi misataña wakirichanku wakinqa imanakunata ruwarita actividadeskunapis kashan y imaymanakuna parroquianispi siempre campone chaykunapis kashan ñañaykuna turaykuna paykunapiman sumaq napaykachu hina kaqtinqa napaykullasunchistaq riki turay Valentin radionchikkunata maymunayta riki wach'irishanchik sapa domingo hina sapa paqar riki sumaqta wayraman wasi rimana radiokunaq ukhunta chawpinta maymunayta chiriwan wayrawan kushka parischanaykuspa nuqanchisqa chiyarishanchis may ima radios chawpinta nishasumanchariki añanchakunchik radio La Salle de Urubamba hinallataq riki radio San Cristóbal de Chinchero, Chimantapas Riki, Radio Caliente de Quiquijana, Radio Ausangate de Ocongate Inque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Onda, Radio Vitahuasi, Radio Poder Huayna de Auriquispicanchi, Radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador, Radio Municipal de Amparaes, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Cazca, Radio Municipal de Sangarará, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Radio La Soberana de Calca, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucará, Huancavelica. En Ayata Hañanchakunchiriki a internet impecable, gracias a Ñanchakunchis a internet impecable, paikunamnainiwa sumaqtariki lluqsimshanchis wach'irimshanchis. Ajnakatinqa Padre Bernardino napaykusumankara deca naturanchikkunata. Napaykusapuni niqmasiykuna kunanp'unchawqa nuqaykuqa luqsiakamushayku tukusunqaykuwan añanchamakiyku imaraykuchus personayki punkukita kichaywankiku maypina tarikuyinki chaypis ninkitaq haykumuchaykumuychkillapi tiyayka pues nishpakusa niqmasiykuna napaykuyninchik kimunay p'unchawpi Centro Arquidiocesano Formación en la Fe Manuel Montero Sonqo Runmanta pachalipin katiksanchikkunapaq Decanatura Quispicanchi, Decanatura Paruro, hinallataq napaykusunchik Decanatura Anta llapa kichishpaq allin p'unchawkachu. Kusa Padre Bernardino hinak Turay Valentin mayaqindikanatura kunantachu napayrukusunmanpis. Napaykusunchis Paucartambo Decanaturata llapallan padrenchikuna catequistakuna llapantapunin napaykusunchis hinallataq Decanatura Akumayo chimantataq Decanatura Quebrada Onda paykunapas yunkapi kaymushanku Decanatura Calca Urubamba hinallataq kay llaqtapipas Sagrario a ver San Jerónimo hinallataq kashanik kay Cusco llaqtapipas llapan wayqkunata napaykunchis. Kusa Turay Valentin maymunayta napaykunchis riki hinaqa nuqapis haqay anta llaqtayta napayrikuyta munasyani imanaqtinchis ñayariki wata junt'akuypiña kasyan mi provincia de Anta 19 de noviembre tan sumaqta riki raymichaykunqa paykunapaq anta anteño masiykunapaq sumaq napaykuykachun provincia de Anta y kunan p'unchawtaqmi domingo perikasya aniversario de la comunidad de Anansaya, Urinsaya, Collana de Anta, Riki Anta la capital pa Rey Michakuinimi kunan p'unchay Dios ninchisiapa y kuntapis sumaqta saminchaychu hina qariki qankunaspaqpas Anta llaqta masiykuna napaykamikiku tukuy sunquykumanta pacha kawsachun mi tierra de Anta hina kaqtinqa ñawpaqman qatirisunchik programanchikkunata Turaykuna ñaykuna sumaqta uyarikamsiankichis kankunas maquillapuni ari kunan p'unchawkuna turay ñañay imaymanakuna kay iglesianchis ujupipas actividadeskunapis aparikushara imaymanakunata riki mana ajnallachu riki sacerdotekunapas kamusharanku yayanchikkunapis riki yaqachina Padre Bernardino kay nisonmanpis hina jueves p'unchawta kasyaran riki kay peregrinación nisqasna Señor de Huancama riki santuario mariki chaymanta riki willewankiku manachu Mexiconamanta huñurikuranki sinoqa qhawasharan yaqasna riki prelaturakunamantapas hamusqaku karan. Hinakatang panaykuna ari que año 2025 nisqapitaq tarrikunchis año jubilar nisqapi chaymanta qariki tarrikuncha año 2050 wow cada 25 añostaq aparikunki año jubileo nisqa hinakaptinqa iñiqmasiykuna ari que jubileo nisqapi que jueves p'unchawta aparikuran
jubileo para los sacerdotes, señor Masi, con Yaya Conapa, jubileo para Hinakachtenja, Maikonamanta, por Remoranco, por Remosranco, diócesis de Abancay, bajo la conducción de nuestro obispo, Monseñor Gilberto, general diócesis de Sicuani, Chimantap Chuquibambilla, Cusco, Icona arzobispado, claro que sí, en la cartenca, Ari Ashkatak Padre con Junio con peregrinación Raimon que santuario Señor de Huancan Escape, Viacos Estroash Panchayanco, que santuario ma Chimandatak Misa Paricorca, Chipitaja con la Panaigona, Ariki indulgencia plenarians ganaricona Pariki. Hinakatangay que Arikona Panaikona, con un job que catedral prikim. Ima actividad que Valentín Aparixian. Jornada Mundial por los Pobres. Para los pobres, Ajá, jornada mundial para los pobres. Ima manta que Valentín si trata ya manachuileven kuman. Huachakunamanta iglesia piyarinchis, no can siempre Huachakunataja yarins van kain miércoles ya traemos chans Huachak más en kunamanta, no can Huachapune kashans y espiritual y también materialmente chimandap sri malian staja iglesia bak. Arriba que cuenta patay con año 2016 nos capitag Papa Francisco Narcan Caname Unja Huachakun Unja en España. Que causa vida para Ari, bueno, siempre yerin pone fiesta de todos los santos, día de los fieles difuntos, y que 2016 nos camanta que remaricón Huachacón Unchon aquí domingo 16 de noviembre en Yakmasi con que hayan día de los pobres en su Pasha, Chireco aparicón que catedral Santa Misa, Hinakastenka en Yakmasi con manera hasta remeram Shaspan Chok 18 Takitani Japane Rosita Mishiretsoma. Cosa Yaya Bernardino Aris Machtayari Kiki con Abskashan Aparikusian Hinakturei con Niñegona con Anjo Dios y Paichana Takuanya Chao Pinerson Skay mi programa Kichis Katikisakuna Remaining. Kukina parwasumu kalpayo kukaya sumu yapawak chakuna wanghana chuyaya masaya sumu chuyaya masaya sumu Kukina parwasumu kalpayo kukaya sumu yapawak chakuna wanghana chuyaya masaya sumu chuyaya masaya sumu Manasti pascar kong manchung Kustis yang mantang Aswang yang kachka sumponi Kumpi sotoy ta Kumpi sotoy ta Manasti pascar kong manchung Kustis yang mantang Aswang yang kachka sumponi Kumpi sotoy ta Kumpi sotoy ta Niña wiwang kawasum kay wakchang kay yata kol kayo kunamo naskan nyakang ritara Niña wiwang kawasum kay wakchang kay yata kol kayo kunamo naskan nyakang ritara Manasti paskar kong manchu Kustis yang mangkang Aswang yang kachka sumpuni Kumpi sotoy tang Manasti paskar kong manchu Kustis yang mangkang Aswang yang kachka sumpuni Kumpi sotoy tang
aswan llankachka sumpuni kumpi sutuyta manas pipas qarqun manchu justician mantan aswan llankachka sumpuni kumpi sutuyta ama Dios ta junjan kichun wauqillay panillay aswan Dios ta maskakusun waqaypi llakipi ama Dios ta junjan kichun wauqillay panillay aswan Dios ta maskakusun waqaypi llakipi manas pipas qarqun manchu justicia mantan aswan llankachka sumpuni kumpi sutuyta manas pipas qarqun manchu justicia mantan aswan llankachka sumpuni kumpi sutuyta Chayqa niqmasikun Dios yupaychana taykunaka sunqunchita munaytapuni llanllarichiwanchis llakisqaña mañankuta khuyay chantaña llanllawish maypachach Dios yupaychana taykunta uyaririnchik kusirirukunchis chaytacha hinaraq saltarunchik ankachinaraq phalarunchik niqmasikuna napaykushapuni waykuna panaykuna imataña ikataña campo llaqtanchikkunapi rurawshankich ñachu chaqa llank'ay avanzakushaña ichak hinachu purishankich qilla wayqiy hermano catequista iman hayk'an rurayñika kashanchitqa machaymanta kawkuq manacha allinchu kanman antitestimonio nisqata hinacha wayqiy hermano catequista personaki Dios pasamanta yachishparaqtaq machaymanpish imamanpish yaykushawaq Yanakatanga rico wayqikuna panaykuna kimunay p'unchawpi kunanqa Diospa sementanya masht'arimsunchis imaraykuchus ki programa catequistakunaq rimayninqa Diospa sementa aparikushapuни wasikimancha manan q'alamakillachu nuqaykuqa iñiqmasi imanapascha a lo mejor nuqayku apamiyku mijunatachu bueno frazadatachu imatachu pero sí lo más importante Dios pasimenta iñiqmasiykuna chirayku kunan p'unchaw wayqiy Valentín imasita biblicata ñawinchamusunchis anotaqunwanpascha iñiqmasinchikuna ñawinchamusunchis Evangelio Lucas capítulo 21 versículo 5 hasta 19 kaman kashasqa padre Arriba wayqikuna panaykuna kunan p'unchaw ñawinchamusunchis Evangelio San Lucas chaymantari capítulo 21, 5 al 19 iñiqmasiykuna panachay Rosita tukisunqaykuwan balikamikku manachu ñawinchapankikuman hina qhipanmantaq nuqanchis masht'arisqunmanki Diospa sementa adelante panay Rosita. Gracias ñañaykuna turaykuna hina kaqtiyanqa sumaqtaya Dios ninchispa kunan p'unchaw imatacha churayamuwaranchis chayta sumaqta ñawinchasunchis arikunami kasi aniki Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo 5 al 19 que hina kaqtiyanqa kaymi Evangelio San Lucaspa qillqasqan willarikuy Qampa gloria kachun. Dios yupaychana wasiq sumaq ruminkunamanta qukuykunaman wan sumaqchasqa kasqanmantawan wakinkuna rimashaqtinku Jesusqa nirqan p'unchaykunan chayamunqa kay qhawasqaykichiskunaqa lliwmi thunisqa kanqa manan rumi patapi huk rumillapas qhipanqachu nisqa paytataq tapurqanku yachachikuq hayk'aqmi kay nisqaykiqa kanqa ima señaltaq kanqa llapa kaykuna junt'akunanpaqri nispanku chaymi Jesusqa nirqan cuidakuychis paqtataq pantachisqa kawaqchis
askan sutiwan sutichakuspa hamunqaku. Ñuqan Cristoqa kani, p'uchukay tiempopa sispaykamushanñan nispanku. Chay hinaqa aman paykuna qhipanta rinkichischu. Awqa tinkuymanta ch'aqwaykunamanta rimayta uyarispaychisqa aman mancharikunkichishchu. Chaykunaraqmi ñawpaqtaqa kanan, ichaqa manan p'uchukayraqchu kanqa nispa. Jesus kanillarqantaqmi. Llaqtakunan huk llaqtakunawan maqanakunqaku, huk suyun hukaq suyuwan maqanakunqaku, sinchi pacha chapchikuykunan kanqa, kay niqpi chay niqpi, yarqaykuna unquykuna, hanaq pachapipas mancharikuy hatun señalkunan kanqa. Ichaqa tukuy chaykuna ñawpaqtaraqmi runakunaqa hap'isunkichis, qatikachasunkichis, sinagogakunaman, karcelkunaman aysaysunkichis. Nuqaraykun reykunaq kamachisqankunaq ñawpaqinman apasqa kankichis, ahnapi ñuqamanta paykunaman willankichis. Chay hinaqa ama sunqukichispi ñawpaqmanta yuyaykunkichischu, imatachus kutichikunaykichista ñuqan yachachisqaykichis, yachaywan rimanaykichispaq. Chaymi llapa awqaykikichiskunaqa mana atipaytapas, kutichiytapas atisunkichishchu. Ichaqa tayta mamaykichis, wayqiykichiskuna, aylluykichiskuna, amiguykichiskunna kamachikkunaman hap'ichisunkichis, wakinnikichistataqmi wañuchisunkichis. Ñuqaraykun tukuypa chiqnisqa kankichis, ichaqa chukchaykichispas manan hukllapas chinkanqachu, qaqata sayaspaykichismi q'ispikunkichis. Kaymi Diosninchikpa rimarisqan simi. Qampa gloria kachun Apu Jesucristo. Hinakatenqa iniqmasiykuna Diospa semenqa sunqunchimanchaykamun q'unit'anta hinaraqllam yarqasapascha mayninkutaq kashanchik Diospa semenmanta, mayninkutaqqa iniqmasiykuna Diospa sementa qhawanshaqa mancharikunchik. Iniqmasiykuna Diospa semenqa manash mancharikunapaqchu. Ashwanpas Diospa semenqa wayaykunapanaykunam ki kawsayninchik qhawaykunanchikpaq. Imina rik huk runapish huchapi kanchaq p'inqasqapunika mancharikunpuni. Pero eso sí, maypachach ch'uyapi purin chaq mana pitapish maytapish manchakunchu. Entonces iniqmasiykuna Diospa semenqa nuqanchikpaqqa ch'uyam, chirayku mana hayk'aqpish Diospa sementaqa manchachinapaqchu kanman. Imina rik mayninkutaqa nawanchik ay iglesiayman hamuy pisllaña p'unchaw nishpiqa mancharikuyman hina suynarik, o mayninkutaqa bueno, no sé, wayqi Valentin iminutacha wakipaq metodología hinata hap'ishanki, mana kasukun tutaqkunamanpish riyta munanchikqa waykin tayta mamakunaqa ninkurik kukuchin kashan ama rinkichu imanqa nish ima manchachinku rimaykunapi. Entonces mayninkutaqa runa manchanakunchikam iniqmasiykuna Diospa semenqa manash manchakunapaqchu. Ashwanpish yaykunapanaykunata Diospa semenqa nuqanchikpaq kawsaytaq chayqa iniqmasiykuna allinta yuyaykushpa purinanchikpaq. Hinasha iniqmasiykuna kay p'unchawkuna qhawarisqanku templotaqa, Dios yupaychana wasitaqa, Dios yupaychana wasiqa munay rumikunawan p'ishtustaqa kashan iniqmasiykuna. Chayta qhawashaqtinku imanashpan Jesus nirqan wayqiy Valentin. Chayqa huk p'unchit hunikullanqan rumillañan qhipanqa nispanay. Mina haber hina munay llut'asqa wasi, munay ruwas
tanto sacrificio huk p'unchaw rumillaña quedan chayta naqtin imanashpa runakuna contestarqan panay Rosita. Henas pampayta tapukurqanku hayk'aqtaq chiri pasanqari nispa. Hay curioso puna runakunaqa Jesus nirqani kunanki munay templo Diosipaylla wasita qhawishankish ñawkish utunankamar huk p'unchawmi rumillaña quedakunqa nishpa suqamaraq tukunqa nishpa chay runakunaqa mana ch'impashtaqchu karan simichaqkuna rimapak yachaqkuna kasan haqay tiempomantapish runa masinchikkuna entonces nirqanriki imanashpa hayk'anashpa hayk'aqmi chay sucedenqa. Chay naqtinqa imanashpa nirqan Jesusqa wayqiy Valentin. Willasqañan kashankis ama engañachikunkichischu nuqaq sutipin hamunqaku hukkunapas nisunkichismi kunallaña cercallañan tiempo kashan pero ama kasunkichischu amataq manchakunkispaschchu nispan Jesus taytañas paykunataq. Señalkuna shanqarika nishpa. Aman q'utuchikunkishchu chaymantaqa ashka nuqaq sutipi hamunqaku además ñan bueno saschakuykuna kanqa makanakuykuna kanqa llaqta contra llaqta imaymana saschakuykuna kanqa chayta rikushpa kankunaqa aman mancharikunkichu nish imatawan panay Rosita nirqan. Nillarqantaqmi riki kanqan suyu contra suyu guerrakuna nispa. Guerrakuna kanqa chaymantarim. Chaymanta nillarqantaqmi riki sinchi pacha chaqchikuypis kanqa nis terremotopis kanqa nis. Terremotopis kanqa pachan chaqcharikunqa nishpa chaymantapish imanarqan wayqiy panay punquykunan kanqa nishpa peste enfermedadkuna imanakunan kanqa nishpa. Hinakaqtinqa waykuna panaykuna imanashpan wayqiy Valentin nirqan. Kaqtataq chaymantaqa qatiykachisungis qankunatapas nispaya gobernadorkunapas nuqaq sutiraykun wisq'aramusunkichis. Chaymantaqa chaypin qankuna nuqamanta testimoniota qunkichis nispa niwashanchis. Hinakaqtin waykuna panaykuna ari mancharikuy hinataq kashan kay cita bíblica manaraq nuqanchis rikch'ana chaysimam haykurishpanchis panay Rosita yaqanasunaykuq Diosipayllaña taytawanmi mishk'irasnachkan. Ari padre hinakaqtinqa turaykuna ñañaykuna ari siempre nuqanchispis riki makillapuni uyarimaranchis porque mancharikuy kashan evangelio wakinqa asutañapuna riki mancharikuypi hinapashka kapushankupas riki pero chayta ch'uyanchamusunchis iñaq masiykuna chaypaq yahuq Dios yupaychana takita sumaqtapuni nuqanchispis taytanchista yupaycharusunchis kaypiñan kasyanqa Dios yupaychana taki kaymi programaykichis Catequistakuna Remaining. ¿Quién me hará 15?
Sunchis tayupaycha sunchis takisu llapanchis takisu yuchaman aleluya paysapan taytanchis kay pachak q'ispichiqa aleluya aleluya paysapan taytanchis kay pachak q'ispichiqa aleluya aleluya chay sumaq kanchayqa rinumaq pusaqmi aleluya chaypiqa wiñaypaq saqkayta tarisunchis aleluya aleluya chaypiqa wiñaypaq saqkayta tarisunchis aleluya aleluya Ngapay kamilangchista llapañan comunidad cristiana llank'aqkunata Q'uñamura pipi kaqkunatapas hinallataq comunidad warawara hinallataq comunidad puka puka Kusa turaykuna ñañaykuna chinayariki llakikuyraq kashan evangelio paz riki imatero asunchis kunanqa ñuqapis mancharisqañan kashan yaqañarik terremotukuna chiqayta kashan rika hay oqsiyukunapiqa imanakuna ki aluvión nisqakuna parapis generaq paraykushan wasikunata apapushan pachakunapis chawchirikushan chaymantapis nishu parakunapis lluqllakuna hatariyapusyan chaymantapis riki ari guerran kanqa unumanta nishpan purikushanku wakinqa llakisqaña unumanta guerra kanqa kunan tercera guerra mundial nis chaymanta rika kunan amchallanta riki unquykuna ijiramshaña asipukuchallapuna uyarllanta riki kubisqinis huk yapamanta huk unquyñata qusqullaqtapi kashan pinsaykushan yaqañasna fin del mundo ñachkiqa rikinis junt'akushanchisna nispa hinachu kan Padre Bernardino icha ima maltachu nuqa nashanispa pero manchasqapuni kashan astawanata kunan p'unchik evangelio nillanta terremotopis kanqa guerrapis kanqa unquypis kanqa yarqaypis kanqa chaypa hinapuni kashan yaqachi fin del mundo ñachkan Padre Ricky Ariwakikuna panaykuna iglesitaykunapi panay Rosita página 110 imanishpan takinko Guerrakunas kanqa suyu contra suyu muchuypis kanqa kay pachapiqa Muy bien. Iñiqmasiykuna ari llapanchikpish qawanchikmi Bibliatan kay Bibliapin hinata nisha. Imanishpa hayk'anashpa iñiqmasiykuna guerrakunan kanqa suyo contra suyo unquykunan kanqa nishpa. Iñiqmasiykuna guerrakuna ch'aqanakuykuna hap'inakuykuna manan kunallanraqchu kashan. Ashawanpis Jesuspa tiempomantan kay guerrakuna karhan. Antiguo Testamentopi qhawasqanman libro de Samuel rikuranchik guerrakunata manachu rikunchik. ¿Acaso kunan nuqanchikchiraqchu ñawinchikta kicharishanchik ay kunallama kay guerrakuna kashan nishpachu? Año 1942, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, kunapanaykunan ay pachich nuqanchik qhawarisqa historia nisqachiqa en toda la historia de la humanidad siempre había guerra. Chich kunaratoraq que año 2020, 25 chiraqpish cuentat kukushasoma hina nishasoma ay guerrakunama kashan yaqañasunay fin del mundo kashan nishpa. Terremotukuna Terremotukunapish karampuni. Hayk'aq mana karash terremotukunapish. Otra cosa kunapanaykunan a lo mejor nuqanchik mana chaykunapi experiencianchik karanchu, mana chaykunapi nuqanchik kawsaynin shamuraraqchik imata rikursunwanpish. Chaypaqa huk runaqa imata ruwan ñawinchanki historia nisqata. Entonces chirayku iñiqmasiykuna Diospa siminqa nisqay hinapash manash manchakunapaqchu. Ari wayqiykunapanaykunan kunan Bibliapi nimushan unquykunan kanqa, guerrakunan kanqa, chaymanta nishan
chawchikikunan kanqa terremoto nishpam iñiq masiy persinaykipasha hermanash Rosetena piensan ay kunanqa 2026 tapash kanqa fin del mundo nishpam waykin wayqpananchikkunaman gushtakunchi fin del mundo rimaymanta hayk'aqtan nuqa uyarani yuyayñiq kasqaymanta hina 2000 tanganqa fin del mundo nishpa chaymantari wayqiy valente hayk'aqtan ganan garan fin del mundo después de 2000 Año 2012. nada 2007 taram ganan porque 7 es mala nishpa nin waykin wayqpanaysan domingo 7 atacao nishpa chaymanta año 2012 chaymantari Mes 12, día 12, hora. 2017 Ya. wayqiykuna panaykuna ñawinchikta kicharikunanchik hayk wayqpananchikkunaraqmi que famosa tierra prometida nisqaman purinku bendikunku chaqrankuta wasinkuta fin del mundo kanqa ripusunchik nishpa chaymantataq mana tierra prometida tarimush p'inqakush waykin mana kutinpunkush waykintaq kutinpunku allpankuta wasinkuta bueno perdishpanku entonces chirayku wayqiykuna panaykuna nuqanchik imata hayk'ata yacharnanchikkunan p'unchaw ari iñiq masiykunam kay rimaykuna kay Bibliapi kashan Apocalipsis nisqamanta lenguaje apocalíptico imataq chirin wayqiykuna panaykuna tukukuymanta rima wayqiy Valentin nuqanchik pishqi kawsay vidapiqa mana wiñaypaq kawsayñiqchu kanchik kawsayninchik tukullanqa hay watallata wañacha kawsarikusunchik kay purinchik kay wata tukushaña Are, Moswat nisqamancha awshanchik fiesta de Cristo Rey. Fiesta de Cristo Rey entonces waykuna panaykuna ima hayk arrayninchikpash tuku kuqri Tukukoke. Ma wiñaypa. llank'ananchikpish tukukuqlla estudiayninchikpish tukukuqlla entonces anki tukuymanta iñiq masiykuna wayqiykuna panaykuna kunan p'unchawqa rimarimushanchik entonces rimarisunmanchik que por ejemplo que terremoto nisqata imatan significan que guerra nisqakuna imatanki Wankuykuna, chaykuna chaymantarik ima kay laqhayaqkuna chaymantarik alto shilops señalkuna kanqa chaykunapas imatan significación chayta nuqa yachayta munani porque padre de verdad nuqa hina askapuna kashanku iñiq masinchikkuna kunanpis rik traumasqaña kashanku imawanki unquysi yapamanta kubis hina hamushallantaq nishpa ki hospital rinapis tarunku suqta kasutaña nispa imachkama ki unquynas anchikuna ima a veces riki kashamun t'akushan Bibliapi nispa puni wakin kashankupuni entonces anchikkunatacha allinta kama ki chaninchananchis fut'inchananchispaq yaya Bernardino. bueno wayqiykuna panaykuna ari imanaqtinas muchas veces nuqanchik kushtakunchik que fin del mundo manta rimayta porque Bibliata nuqanchik entendishanchik comprendishanchik literalmente cuentullata hina Kasqallanta. kachan al pie de la letra entonces imina huk parte Bibliapi nisharik sich lluq'imakiki huchichasuykichaqa Wit'urapi. wit'urapi nishpa entonces a ver sirtpaqpanta manam wit'urmanchu qariki Chaymanta nillantasnariki pipas maypas ch'aqlasinki waquychaq huqlarunta quy nispa nillantaqriki. piraq a ver kuna ch'aqlaqtin huqlartawan kutiriwaqa entonces muchas veces kuna panaykuna que Dios pasemin mana nuqanchik al pie de la letra nisqa entendenanchikpaqchu ashwanpis ch'anachisiman haykunanchikpaq entonces que Apocalipsis nisqamanta utilizan que lenguaje fuerte nisqata imena fuerte ch'aqlachkinchik hayki reaccionanki aphantarqrik mayninkutayli ch'aqlasankikuta pashushllawanchik hayki mana muchas veces nana rikunkipash entonces anki kawsay vidapi churamun que ejemplo terremotos maypachash terremoto manashchiqik mancharikuy hinaka maypachash guerrakunamanta kanchayqa mancharikuy imata wayqikuna panaykuna significan por ejemplo terremoto Imata kama. ima terremoto pasaqtin panaykan Terremoto pasaqtinqa llapan yariki imin andawallashpariki templopas raqrarapsharan anchanata.
wasikuna qaqrapuran chaqchirikurik puñuqshankinchipis kamakipis unashpek chaqchiriku wasikuna chayman televisión imapish chaqchiriki kanpuni pasay wakin wasikunaqa entonces kampuni anki terremoto pane Rosita significa imata ya kay purininchishpi kallantaqmi terremoto nasqa imata chay terremoto por ejemplo antes de 2000 manaraq celular chayamllaqtin iminata waqanakuranchik radiopi copia nishpa sonarinki puerto Lima nishpa waqanakuyta kasharan kunan celular chayamun kay historia nisqapi hatun kari chawchiri kunan puñusqallamankimantaña rimankipis celularpi riki are mana chayllachu kunan chayamushanriki inteligencia artificial nisqa de aquí 100 años 50 años nomás ¿qué sucederá? Entonces chaqchiriki kanpuni iñiqmasiykuna kay kawsayninchik manchakunapaqchu manaya mana manchakunapaqchu porque wakin wayaqpananchikkunaqa ninku kay inteligencia artificial dapish saqrakuna rikinashpa are nanispa nemushanku más que todo uyarini rimaqta nanishuriki ñaskay chipta ni churarwasunchik nuqalinchik maquinawan funcionachiwasunchis ruwallanqaña ima nisqanchistapis nispa chiskashanki marca de la bestia nispa rimanku riki chiskashamun código de ancha 666 nisqanku chiskashamun nispa apuni manchachikunku pero ichaqa mana aswamchikunachu riki padre Ari wayqaykuna panaykuna muchas veces kay kawsayninchikpi nuqanchik iglesianchikman rinanrayku runa purnankurayku mayninkutaqa hinata manchachiwan runa masinchikta waqanchik ñaw puriri usqhayta ña tukurkunqanchik hinaraqta citanchik cita bíblica del Antiguo Testamento Nueva vidanta riki hinash Nuevapish riki purikusharqan preparakusharanash runa mana kasuqanchik nash nuevan tukushparqa waykin wayaqpananchikna ninku riki usqhaylla purikuyinashpa entonces chirayku yaykuna panaykuna ari kay purinchikpi kanqapuni kay cambios nisqa chaqchirikiykuna kuna yachanchik ima chaykachi pasakun kay 50 años mantaqa ni siquiera 50 años de repente aquí 10 años nomás mana kunarqa waykuna panaykuna kay purimanchikpi rikushanchik entonces pero pitaq maytaq mancharikun pero waykin wayaqpananchiknaqa mancharikunqa inclusive celular towanpish riki chaymanta qhipamantaqa normal hapishanku riki chaymanta wayqiy Valentin guerrakunash kanqa imata chay guerrakuna significamun anchi guerrakunapis nuqanchis nuqanchispuni maqanakunchikkunamanpis kallanmantaqa hinallataq nuqanchis kay hinasmunmanpas vidanchispipuni hay veces nuqanchis allinta ruwayta munaspa mana allinta ruwapunchik chaypi hay veces nuqanchis imatan ruwashan intendishana Dios sementikamos pero manataq ruwanichu allintapish San Pablo chantana niranrayku hukkuta munaychaninkamus allin ruwayta pero manan ruwashanapastaqchu anchanata china guerrapi kashanchis huk maqanakuy hina kashan allinwan y mana allinwan chaytapish nillasunmantaqa padre ari wayqaykuna panaykuna maypachachu nishan guerrakunan kanqa entre suyos nishpa mana rimashan kay guerrakuna ari llaqtakunapi kashan kunan tiempo ancha guerramantachu atención wayqiy panay uyarimay ninrikit kicharikuy ari Bibliapi rimashami guerrakunan kanqa suyo contra suyo nishpa manan kunan tiempo guerrakuna kashan ancha tiempomantachu rimashan ashwanpish inimasiykuna nuqanchik ukupin huk guerra tarikun huk lucha nisqa mayninkutaqa nuqanchik allinta ruwayta munashanchik sucede que mayninkutaqa mana allin ruwaywan tukupunchik entonces personayki yachanki kawsaynikipi hinata kunan ruwarusqa temprano rikch'aramusqa nishpa promesatana ruwaynki chaymanta puñurapuyinki puñuya entonces siempre ese conflicto no mayninkutaqa ninki riki panay manaña kunanqa llullakusaqchu nish chaymanta waqman llullarakapullankita mayninkutaqa niswanman riki kunanqa manaña phiñakusaqñachu mana k'araq simiñachu kasaq nishpa y resulta que mayninkutaqa waqmanta k'araq simi karan chaymanta llakis kashanchik
que rimayniwa es runa masita nishpapish imanashpapish nos waykuna panaykuna shinakajtanqa siempre no canchopi kampone esa guerra, ¿no? De querer hacer el bien, pero siempre nos tala muchas veces el mal. China ponen canción Padre Bernardino ahora conanca hasta alentaña entenderán ya checa conanca o Dios y pechana taquiwaña somata chaupinaciones que programas que está con remaini. Ya. Señor Dios ni monaco ni calla con Dios tacanque la calla ni tacanque canche coe que el panchawe la calla ni tacanque canche coe que el panchawe Dios ni me que el panchawe ni pa miña ni talicha liña ta purichiwa maracha que los cancho aliña ta purichiwa maracha que los cancho Pami we kunya tahina chapanya ta pawachiwa paguni mayor popipa sanita saya gajiwa paguni mayor popipa sanita saya gajiwa Crispichiwajnika, cosechiwajnika, Dios ni ya ikunin. Dios ni me apatin puipa Makana ko'y taya chachiwa Payawa mi ate pani Ang kay tasupay sa krata Payawa mi ate pani Ang kay tasupay sa krata Dios ni lay minukamanta Ni ko tichipuani Sa midyas takacho Dios ni kasticho Dios ilakan Dios niya minukamanta Ni ko tichipuani Sa midyas takacho Dios ni kasticho Dios ilakan China ya turaykuna ñuñaykuna kunanqariki asampsriki kay última parte nisqamaña programanchis manchiyarakamusyanchis ratullayariki phawaylla kay horapsriki apuraylos qaylla niwashanku ichaqa ñañay turay siempre kunan p'unchawqa Dios nismanta mañarikusapuni maypiña chaypiña gaspapas maypiña maymaña purisunchikpas huk Dios paychana wasima puririnanchisqa kanqa imay horas no pero con tal que rinanchis punikanqa siempre churaykunanchis punikanqa tiempo chastaqa taytanchikpaqa chitanispa maymunayta riki Padre Bernardino rimapamasyanchis que guerrakunamanta terremotokunamanta kunanqa riki Padre riki nuqapis tapurikuykumanchis o sino hermano Valentín que unquykunapis nishallantaqmi riki porque que unquykunata más que todo qayna riki pasaran qayna 2019 2020 ka hallin puni que unquy hamur riki COVID-19 chaypi riki ninku riki ñasta kunan quntakuña ninchu icha manachu Bibliapi nisham riki unquykunapis kanqa nispa chayqa kunanqa wañuchishantaq que unquy nispa chaymantachu rimanma ima unquychu kashanmanpis turay Valentín Ari chayntapuna runamasinkunaqa rimarin kumancharikun wahaqaynan khaynan nispa pero ashwanpas noqa niymanchipi ma noqanchis manchakusunman iminanki kunan taytas nishawanchis ama manchakunkichischu nispa anchantapuna porque
kay unquykunapas kanmanpas literalmente kunan rimaswan Dios taytanchikman chips kanmanpas imapas chayqa Dios taytanchik punitaq pay permitishanman riki kay unquytapas nuqanchikpas chayqa paywancha apasunchik riki pay nanaynintapas hunt'apasun aqnata hina San Pablo huk partepi nin nuqapas hunt'apashani Cristo taytanchispaq nanayninta nispa pero ashwanpas paywanta kasunchay chayqa thaniwasunchikya qhispikunanchispaqa kay unquypas kanman huk partemantapas kunanpas unquykunapas yachachiwanchikya kay nuqanchik frágil kasqanchista hukniypiqa kay unquykunapas huk mensajita churayllawanchistaq qhapaqpas wakchapas igualla kanchis Dios taytanchikpaqa igualla kanchis yaqnata puntaq kay unquykunapas niwallanchistaq porque qhapaqpas wakchapas wañukapullan unquywanqa riki entonces chayqa waykuna panaykuna anchina chigasha y aqnayataq chiymanta nillaymanta nuqaqa aypas wawata hinan manchachiwanchis wakin runa masinchiskuna imina riki wawatapas nuqanchik ninchik ama waqankichu wawaya kukun waqamunqa nispa mancharikuspaq mana irqiqa waqanchu ancha nirayta huk niray explicacionta ninku riki niwanchis wakinkunaqa o nisunkiku o qanta wayqiypanay o catequistakunatapas riki astaña umankuta ya nisqunman maqchiwshankuña nispa porque terremotokunan kashan guerrakunan kashan ñan timpuña sisperamushan ñan Criston kutimushanña nispa aqnata manchachispa nuqa niyman Dios taytanchikpa siminpiqa mana nuqanchikqa taytanchikman kutirikusunmanchu aqna manchakuy raykullachu ashwanpas taytanchista munakuspanchis pay munakuwanchis nuqanchis munakuspa kutirikunanchis mana manchakuspallachu imataq chay manchakuspa kutirikuylla kanman riki chayqa mana allinchu kanman entonces chayqa waykunapanayku nuqanchisqa taytanchista munakuspapuni kutirikunanchis payman purikunanchis pay iglesiapi kashananchis aqniya chay mas munaycha porque imata kunan mancha acaso pay kukuchichu imacha taytanchis kutimunqa chayqa nuqanchis kusirikunanchis ashwan imata kunan ruwashananchis ashwan imata ruwashananchis revisakunanchis vidanchis allinchu kashan imina najalla padre nisharayki huchakunata ruwakushanchis allinta ruwayta munashanchis pero huchata ruwashanchis entonces nuqanchisqa allintay ruwashananchis kay pachapi preparakushananchis kaqllataq kay wañuyninchispaq acaso nuqanchis wañuyninchista yachakunchikchu fin del mundonchis nuqanchispaq kashllantaq personalmente sapanka mana yachakunchikchu hayk'aqpas wañusunchis hayk'aqpas mana karapsunchis entonces chaypaq preparakushananchis kay vida kawsaninchikpi entonces anchita nuqas masta priorizanchis porque iglesianchis kunan punchik kay lecturata churayushan yaqa ña tukurapushan kay watantinpi llapan muyuta apamushanchis hinaspa aqvientuwan qallarllanqata huk año nuevo entonces tukupushan aqnaya vidanchis tukukuqlla kashllantaq entonces chayta naqapas padre explicamasharanchis chaytata niyman yapayusunchis hermana Kusa hermano Valentín padre mana churiki sumaqta matipaypsoma imatapun entonces kunanqa nuqanchis ruwasuma bueno wayqikunapanaykunam ari kay noviembre killaqa tukuy wata tukuy killakina ña kashan chaypi yuyarichiranchis riki fieles difuntos nisqatapish wañuqkunaqta y killantin sea nuqanchis reflexionananchis kichwapipish ari ki noviembre killaqa wañuq maqch'akuq hina riki iñiq masiykunam wayqikunapanaykunam imataq hayk'ata kunan p'unchawan imakichishpa ari mañankutaqa nuqanchis qunqarunchik wañuq runa kayninchista chirayku muchas veces tutata p'unchayuchishparaq llank'anaman haykunchis mana tiempo kanchu Diosipaychana wasiman purikunallapaqpash mañankutaqa wayqikunapanaykunam mushpachawanchis negocio qullqi qipanpi allin llank'ayqa iñiq masiykunam pero maypachachik personayki familiakita qunqash puripin qullqi qipanta maypachachik personayki mana wayk'uyllamanpas dedicakunkichu ashwanpish unsulurayku maytapish charunki wiñay runachu mana kanki muchas veces familiakipash charray michakuñaq kashan fiestayuq p'unchaw kashan mana pasha fiestallamanpish wayk'urapuyta chinkichu ima mikhunayllatapish ashwanpish personayki maytacha pasakunkipish qullqi qipanta ay kay p'unchawllan qullqita ganakuna nishpa entonces iñiq masiykuna acaso huk p'unchawmantachu personayki wakchaman charunki kunan watalitawañapish
che monakoni compañía sin jere mana pshwataman changaña che. Entonces, en el al parecer manas una romesón casun mancho runaka. Pero sucede que muchas veces en el hatun wiñero na pishkasun manjena aseguras que no ganch por ichench. Hokni manta kallaki kuhina en el Ari Alinga imahaik aswakuipis pero siempre niñak masikona maipachach no kanch ruanchis aliento yegushma. Pero maipachach niñak masikona no kanch mushpeta kalarinche eso ka mananya yerish pi mandaps no kalanch pin pensa conch muchas veces me gustará mana me gustará por ring que chi mandat onko hamo bueno rato añi psham sen krikhnyak masigona nacho manacho panerosita. Hina ponen Padre Bernardino nesqaykina chanen pone anchinaya turaykun niñaykuna siempre no kanchis qariki Dios manta pone iñiwan pone hapipakuspa purinanchis manaya riki aswampas kikunawan mancharikshananchis desesperakunshananchis aswampas siempre Dios paq pon tiempo churaykuspa con todo tranquilidad y me nakasqamun hina lirik Dios mamps riksunman ponía siempre Amén, escañan na churiki hohlape poneriki preocuparukson, sino siempre Dios taitan mantaps yarikson, porque a veces no ganchis pslets kolkahawa y mataps ruarinchis, chiswara puans tiempunchis techeca, manani kapuñach y mapaps hasta mijunanchis pahams, mana kapunch tiempo, y che mantaca no calanchis onkoy contaps ahkrigonchis, che mantac no calanchis chi onkoy con causan familia puraps hap inaegonchis, cuidawah mana o kangrach charwawah nespa, y chikuna kashan pasashan manuqanchis kawsayninchikunapipas y Dios ninchis Señor taytanchis rimayawasqanchis hinapas kashan ki terremotokunapas, guerrakunapas nuqanchis ukllapitaqna muchas veces mana cuentat qukunchis pero a veces pasan punia chaykuna chaytanes nuqapas kallpanchamikichis ñañaykuna turaykuna ñapa uchkay patamanchi yaranpunchis chaytanes napakusunchis llapallan catequistanchiskuna de canatura de calca qayninchik unchariki sumaq tukuyanpunchis ki curso de catequesis llapallan de canatura de calcapa hatun marq'akuynapayki kachan paykunapaqpas hinakaqtiqa turaykuna niñaykuna mink'ariykullasaqtaq ya kashamari curso de catequesis saqay de canatura de anta maypi aparikunqa parroquia San Martín de Tours de Huarocondo viernes tardinmanta chaypi tupayamchasunchis sábado p'unchaw nistinchaypaqa llapallan de canatura de anta puririaminkis parroquia de Huarocondo man q'asakunqa hinallataq Riquimantolla hinallataq Limatambo Ancawasi Huarocondo llaqtan purrimnaykis kanqa llapaykichis yarimushankichis hinallataq riki purrimnaykis kanqa chayta mink'arikamushaykiku chaytanes nuqapas despidiyakapusaq pimaymi rimapayamurasunkichis ñañaykichis panaykichis Rosemary Santa Cruz, catequista animadora de Anta. Kinagahtian Katuray Valentino Kapsako, despidia kapulasundak. Despidia kapsuya, no invita expa, despidia kapsak, no kapsak kay chachlabamba, yachtayko pen chalabamba, chachlabamba pe, no kayko inaugurashayko capillata chibaj mejor encuentro espiritual tejina wakitsako 28 de noviembre, tardinmanta apasako. 28 de noviembre 29 tawan inaspan chipaj chamunqa hermana Rositapas hinallataq hermanos Melodías de la Bandurria hinallataq padrinchikunapas hamullanqataq monseñor paypas sacramentokunata ruwanqa hermanas misioneras siervos de los pobres paykunapas Vistamasones paykuna yanapayñawan kitruwashayku kay parroquia de Challabamba Padre Eloywan hinakaqtinqa waykuna panaykuna miércoles tañato parroquiason waykuna panaykuna. Muy bien, hinakaqtinqa waykuna panaykuna miércoles p'unchawta noyku waqmanta kutirramsaqku noqaykupish ñanki programa tukurapaykunchina qallariqa tukukuna masiykuna allin p'unchaw kachun Dios nishan kallpacharikshapuni wichaymanpish uraymanpish kinraymanpish por eso chirayku masiykuna. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muy buenos días. Viernes 28 y sábado 29 de noviembre. Encuentro espiritual por la inauguración de la capilla.
Melodías de la Bandurria, muchos más. Encuentro espiritual por la inauguración de la capilla dará inicio el día viernes a las 6 de la tarde hasta el día sábado 29 de noviembre del mediodía. Lugar, sector Canay, comunidad Chayabamba Alta, parroquia de Chayabamba, donde habrá predicación de la palabra de Dios, sacramentos. Jesús te conoce, sabe también tus debilidades, pero Él no mira tus debilidades. Él te levanta de la mano Y nos acompañará a Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo de Cusco. Les esperamos, hermanos y hermanas. Arriba las manos, dando palmas al Señor. Kusa Waikikuna Panaikuna, Hakusia Hakai, parroquia Chayabambapi, comunidad Chajlabamba, sector Canay. JP Munaita inaugura Musunchis, capillanchista, fiesta espiritual Juan, que viernes 28, tarde y manta, sábado puncha y cama, Dios te tanjes maximingwan, generata alabanza kunawan, llapallanchispunia, invitas a Kachanchi, Hinakachtenka, Hakutsiawa, Kuna Panaikuna, parroquia de Chayabamba, comunidad Chajlabamba Alta, sector Canaipiña, tú para Musunchis. Vamos todos, misión.